Ole, voin hi January ni riat sang hi somni parukania. Mi pui awoi lo ngai thaliangu. Pu editor kumthar chi baile. Zoram mi pui awo hian kangoi rei taboka. Karil ruwa thu om kalawaw chopui venge. LADC a sorkar na siam thei anom tak lova chuan. Tu ma thokho lo hian. In than than le ni se kalau ti vea. A chan chu sorkar in trom siam hian. Thokho na thatak an nei thei tak tak lova. Kum laklo tram laklo hian an boy le zel tho sia maso na tha athling ngai chuang lo ani ZPM le MNF te tho ho tumna MNF fovin an han kan sel hi ZPM tan chuan mal som na ni zo nge yang le MNF ho hi chu ring lowai nan chwa zo he tiang mi te ne na rual lo de bang ngong kol ba dun hi thilin mele thil ti chi ni lo reng ani changela soibel an soinen te po ate khin thei ome LADC a sorkar mu mal takle maso na tha thlen theinan in than that le hi a thaber tura kalongai ve a kalo sei ve ni e bi tei pu thingtlang ZPM sorkar hian sumapuk te amang tangkaya eiruk ral mai mai angkha aum velo ZPM sorkar hian tourist le electric bill pek thata wanga rebate a hmuwa tangin sorkar masa te a in suma thok chuak tambik ZPM sorkar hian support price mangin kun thok tu te sum tho chua na sa takin atipung he tiang ani chuan a sorkar rei pole an that big zia alang na sa don ti na ni ya an sorkar na alare lo lulai ema an that big na hi langtan ma se ala lang na sa lutuk lo mai mai ni hi kum ni tlin ma po a an that big na kan mu chuan tram ni tram thuma meu chuan khi ta kanom toang lagram ma ka Lairam politician zana chang hello duamna khateu khonga in harula zana chang hi lohreve ram to teu zoram mi puite nui zan le mu hniamin inom rengdon emni duamna le mani hmasial na ban sanin rinom na le ram le nam hmangai na thinlung lo nei ve ram to teu John Tepa Mizoram pon Mizoram District Council hun lai khan political party ten min than tin chuan inkong puite hi rulngan pa angmaya dum tliang hnurin kan siamang ti kha campaign aw hla an lo mang to thina ram buai sakha zakwa sumluk pasari lai vel khan khochak lam lian lunglei pan na kong pui chu BRTF te khan kong pui thatak an lo siam dum zuar to a hei tun lai hian aizol veng then khat sarkar in a siam le mek bok rulngan pa ang zuar chuan an siam le ta lunga tilengin a thu le mai kan sarkar hian thei to han chwa chho zel ro se mi pui kan hlim nom kan ti in than le hun po lo thleng se orol choa campaign chiam chiamai chuan in hna hian mi pui a campaign sak zelang cheu mani na tho zuar ngam lo tong kam lama tan lak chiam chiam hi zong a hau takin arim thlak thin em hi RK Sanga Editor Zoram mi pui awo chi baile kumhlui thla jana hal pole hal moi hal chungchanga kan sarkar ho tu te thu hla kha han tui ni ka du tlat mai mi pui lam hian sarkarin dan le thupe khong taka ken ko tumpura in angenin min ngen mai don ani ti kan lo hrelo khak lo nia mole warning lamero ni kum lam ai chuan a dai de uriawa hriat na chu kan nei do thung kan sarkar ber hetia artal dan chidang manga ai ngai to lungoi thei hi alomom than pa ve hrim hrim ka ti dik tak chuan ram nukhoi thilpo ne mem lo a sirugla thok chuaka khabre bur tumang chi hi zuji awol duwa wangin a chil bur chi a kalongai lo deuh thin chuti line sarkar mevin thahnem nga ya khabre atum chuan thil thei lo chu ni hau lo thung he method mang hian ei ru thin te po khe sin siam sak to lovin angenin in ngen to ngumyang tin rui hlo zuar te po man top to lovin angenin ngen to bokila azia theima ngem chu tiang zelin state level project monitoring committee te po mi na endik chut chut to lova dik taka thok turin angenin ngen to ni sela azia phian zo kanga opposition te po thoka phita sarkar social to lo turin ngen ni tabok sela angena in ngen lam hi kan lo mu chwa khar ma apoi khom mai ma se ala tlai love
ti tak zetin in ngen ton chho zelangu mangai na ka ngen ani ti hla ang khan kau suaka pu editor thupoi mo lu tung mai kan lo aw chho pui le loko kan ram hruai tu kan thlan lal tak zong zong te kha pathian ruat kan ti buai zel thin hi ke chuan a dik ka ti ve lo chu tiang a ti ho chuan rom le kha thon bung som pathum chang khat na hi an be chat fo thina a dik vek lo kan ti tiang election lom le tura tan po atangkai zel tura nga ila tun la ya mi pui re theina den chena sum le ther hlo manga laldu awanga ko ran thu chua po palzu ta suma in leitling ho hi pathian ruat an ni theilo mi pui develop aya ti re theya in thlan huna suma in tok tar le a mi pui min bum kwal vel hi mi pui voters za lo na le pathian za lo na lian takani tui real by election ate general election kal to ate khan mu tu le hriat tur alom to MPF ten an veng seng lo ni ber mai dampa by election a po khan party then khat uwa karte kha chuan an man than thil ani awang khian an vorle na sa khop ni na hriata soyam le tlatani khatiang wanga tlingte kha chu pathian ruat ni lovin suma in leitling an ni jok kanram hi corruption kairol na ber state ti kan hlona po election a anin leitlin na sum sen cover le an tum wangin engma poisa kan nei tak lo thin wang kha ni corruption ti ming po kan chongang main alo lar pha ta ni hi pathian le a ko ran pon za to lo kan politician le party worker then khat te hi chuan arab thak te mai sin party then khat policy chu ui chu hreng ril tram la I du na na I kai theyang ti hi ani mi pui min ti ril tram hi an tum ber ole tu na chuan ZP ministry kan lo hron ve ta mi re theite account an ron ve ta chat mai ei nge hi ani rom le khathon bung som pathumen na soi tak chu ro rel tu te chu pathian ruat ati dik tak te chu kumhni chung lekin India rama state korop lo bera min hlang kai ta zot mai hei hi ani lom ni pathian mi ten tlumtia thlira kan lo thlir kha party danga kha chuan ching ro min tia piang ching na sa le thar hlo ka piang ta na beidon na ni thina ma se zora mi pui kan har tel tele mi re theite kan din chua hi pathian policy diktak iram lo thleng ro se kan ti chamchi thin kha ZP ministry ange hian kan muta e tu tok le photang bai rang tur zopa pu editor kum thar chi bai tha le kum somni chung deuh tho sang tam tak bona rama min hruai lut thei ram tu te hun aliama bo to lo turin ti tu ten avon fung an chel chho ve ta hi thla amuang mange hlem hlet na le ei ruk na kim ki ta hle chuania ngai angam alungoi thlak ta veng veng ri ka ti thlir tua ko shana thok te zinga inrem lo na lungrual lo na om me khi ka thu ziak tur hian engang takin nge ngong anei don ka hre haulo ma se ko ran hi story kan en chuan ko ran hian siam thanna reform atok reng reng ti kan hmuwa chu wang chuan ko ran chunga kong khrang khranga lungrual lo na le vui vai na om hi katar lang pop mai dona a thak thak lo thak mai te se ama sabera chuan ko ran en kol tu pastor te chungchang soyangai pastor anlal talutuk Kaushan committee ale zelpo majority vote ya pastor real rem lo zong agenda ani wanga pharthluk lo ta fo mai hi committee kal phungani lo shim mi pakhatin lal ashon na tur hmun ani lo apatni na chuan pastor te an address da na hi a khovel sot le Krista rong bol pui du tak ti aya sar ti ngata pi salama pastor thuten le khadon an du to china Krista po rongbol sakturin alokal lo ti thule tu po injinga ma saberni dua piang chu mi zongjong chia lo ombok turani ti thu hi nun pu angai le to hle ti na ni indu le bangula ni mai ti tong kam che thien ko san hruai tu anom hi apoi le hle mi son fil lama thok tu ten vui vai na han nei dek deka indu le bangula ni mai lom ti ya nuaya thokte vauching ko sanin hruai tu ata na mamolo missionary field lama har sanatar lang le ta ila poisa zongjong hi pastor account lama lut vekin anin rala tangin suma pechuaka amhuna omte mamawang ni lovin
pastorin tul le tha atiang angin suma chevel niomani adu sakzong an van nein adu lodana an van duai maya minister te po anang sot viawani hi fila thokte zinga phunnan na satakom hi ngai to ateang tharau bo man konga thahnem nga ya in pastor quarter lama lenglut peile an nupuite tlon thiam du sangna dong tu an nimai zel nia soite hi simmak chi ni na lang tu nu phal pai moni thunei riawa soi thomom te hi alei lam thil hle lo mo adon le chuan pastor retreat a catering ele in boy pui a shom berti thom om ta sekhi ngai tua ngai hle mai an phun siarin an du tui si ti thomom te hi amoi lo hle ten field committee apianga ran lukim taltuma inren chem tumna ommia lowanga seyom te hi sim chiani missionary pani banan ni chungchang hi soetam le hle mission lam ho tu teril rem lo zonga thu le hla an nei awanga an mai par thon nioma soyani lain meitei pastor korap an soyero khum char nioma soite hi chinfel thoya thamange ama wangin mizo missionary an son hlau zil nioma soite phei chu athom khriada za thla ka ni hi missionary ban chan niom chu nepotism hluar soi chawangte NPS chungchang soiwangte senior pastor thu le hla hnial wangte kaushan kalphung turani lo tia soiselna an nei wangte niom takania kaushana hian indu sangna u chuak athleng ve molmol reng tamai hi kaushan mi puite hian kan vei tla nangai ta hle ni na lang missionary banan ni hian evidence angai lem lo niomani chuti lain pastor ban ture ro chuan evidence angai thunga mi pat mei chen na konga che swal hum hi kaushan ti turani do nem ni pastor zinga corruption le mi pat mei chen na che swal ban aya transfer an ni thu kan lo hriat thin te kha dot alo nimang hlek lo niom takani contract missionary kum somruk an ni a an pension thleng po a nget lo an la om te hi azia lo hle a chumi pia chuan an NPS ve tur EPF po pek an ni lo ni oma lo lang te hi a fel lo hle an that lai zong ko shan ta thokin tharau bo manin an thok ve a ham that na hian phu nge ani Bible hi kan base ani si chuan Bible soyangin ha thok tu chuan ei a hmungei tur ani missionary then khatin wakem nei tur te hi ka som du to lo pastor soman ni lo chuan har satna siaman ching an ti te hi a pathian thu lo ngon mai ko shan ro le na sanga upa aya pastor an tam jok zela wanga thil poimo aya pastor du dan atlang zela soite po hi chinfel ran tur niom takani adot le chuan missionary atana an lak anda nget har lu tukle ham than an don be tham lu tukhi ko shan te hian kan ngai ven a hun ta hle tharau bo man tura thogrim berten du sangna themlem ni lo ham than na tak tak an don hi an phu vein kan hria em kaushan department danga thok tu an lak an da nge zung theilaya missionary te ber ngai than ni hi amang ngotani kaushan kalphung tam tak hi thak dang lam ngai atam ta hle ni na lang ma se arel tu tur te ber kha a ho tu le thu nei tu an nei chung chuan pathian kaushan hian soi se pakai tul dona he hi apoi me mani pastor le missionary din mun in thlau bi ke me mai te hi kalphung dik ani reng thei do nem ni heng thu kan han tar lan ta ka wang hian kaushan hi kan selin kan be ngor te na ni lo kaushan kan ti meu po hi mishing ro ril na kal tlanga chevel ani ya mishing fam kim lo le pathian chia lo tak tak ni lem lo khovel thil ngai to zo ka nom thina wangin kaushan ma sa te po reform angai pha ni kha zorama hian kaushan le pastor za kan la tin a hle a an thu le hla piang pathian thu angmaya digle fel thup turangai po an la tam mai ma se chu tiang ngot alo ni bik si lo ti thil thleng tam taka tangin kan lo hovele nol thin si ani hi pathian mangaya lali swa thisina din a kaushan mangai tak tak tu tan chuan kaushan a swal om le thil fel lo om te hi ngoi renga ral thlir turani lo huai sen taka soi chua pathian thu anga chinfel tum mai zok turani nga ye aziak tu hi lalrem le na pachuaw ani angai nom mia thin hle mai ole khati zong kha zanin tlai ta na kan ngai thak the alo ni le ta a thu tho tu te zong zong chung alom thu kan soi thar le a
thu ran thawar sau turin thlir tu le ngai thla tu te kanin som thar le bawk ani e in zawai in hun man nuam le vek le